Kekenhun dawa jela la kejong na kilom Garoland State Movement Committee GSMC Central Executive Committee CEC kala dawa na kesorkar jela ban penteri kam yaki arpun retli kiman bakala penkamti hau menteri rangba Konrad ki sangma ban yada bat penklan yaki bor ki ikhtiar jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC katkum kejing penkop bor jong kariti sensyar kari India. Ke GSMC kelajer bat nyautang rukbun ki kendon jong ke artikel arspa saw tu bat jong ke 6 schedule. Dalam Garoland Statement Committee, anjing Meghalaya ni Chief Minister Pak Konrad ke sang mana memorandum kesakmika aha, ya memorandum kesakmika ni bisongan ni ada, anjing ni Garo Autonomous District Council ni jenek ni kanilang ni kemenang anjing ni District Council lo jaga supri sa bas supri ni kena minjok norma hau jenga ya ko kara kali nun Cina anjing ni skutong ni minister ko rongi akan dekah ini kuah dengan macam six schedule ni dengo jekon gemat na rabai ngecem jekai wa municipality engko ba mar PT ka asna borat na tukan nanga aru nek anjing nokma ko anjing ni akhung ko guri ko jikon anjing na functional belko itu ni ngacam kurang hur pengna tak keluar penghur pengna ya gemuk ko mat gope anjing ni pa CM na anjing mengkortok poin sang ko ni memorandum ko al grungaha rigun biko grungon biya kania niatkin ba kania udi men niat dapat nang sematken ong doda anjing nokmarang anjing siksidul anjing district council gamat sematken uni gemen anjing chief minister dalo gura cakinga ya gemuk niatkin ya kania udi gemen anjing ni king pa Garo Autonomous Council ni ini kan ko tarakain nambatan nang semata ya rangu maksongi dalo cenga pa Konrad ke sama ko Shillong na ibai ni residence to cenga grungi memorandum ko sapika ha